Kama kuna singomaza umemwelewa, wewe mwanaume, anakizi vigezo na masharti, na wewe unakizi vigezo na masharti, muombe Mwenyezi Mungu akupatie kibali. Nenda kamtongoze huyo singomaza, akikubali muoe. Usiwe mzembe, fanya haraka muoe. Nampenda Daudi katika Biblia. Pale Abigaili alipofiwa na mumewe, kwa lugha nyingine alikuwa singomaza, Daudi alimuelewa huyu singomaza, kwa sababu alikuwa na busara na hekima. Alikuwa mzuri wa uso, kwa lugha nyingine alikuwa mashallah. Daudi akaona ni uzembe sana kuchelewa, akatuma wajumbe haraka sana kwenda kumposa huyu mwanamama. Ukisoma vizuri katika Biblia, katika kitabu kile cha Samueli wa kwanza, sura ile ya 25, kasome vizuri kuanzia fungu la kwanza. Hapo utakutana na kisa kizima kinachozungumzia habari ya Abigaili na mumewe Nabali. Lakini katika fungu la 42 linazungumzia habari ya Abigaili kukubaliana na mwito wa Daudi kuwa mkewe. Abigaili hakuwa mzembe. Alipoona naye amemuelewa Daudi, haraka sana akaenda kwa Daudi. Na wewe singomaza, ukijiwa na mwanaume ambaye amekuelewa, usianze kuzugazuga maneno mengi hapa na pale. Maadamu anakizi vigezo na masharti, nenda olewa. Abigaili alipoona Daudi anakizi vigezo na masharti, hakusubiri piga chenga za hapa na pale, akaolewa.